Asili bagere mwatwaire yongo tebia kasi ni anu siriribu na kasi ni anu nyari kubukurara umwana ebona nyare koba gokoremereria singi nchubu manobo kongbure na ndende muri na anti ane gabu na tukunyaka batu goikange ntukunyaka batu gotiga abana abunya sana rumanyete singe japoni banse kera gitaso buiko bwense ntwa mate gosengo charenge na kini nyasa unye uikire kumwira na ndeti atwegene ngani gagenda karama na nyasa biamono basi oino mubasokano ekera tigara senke ya namasabo ekanisa munero oberetie kende ngari tware okwana nare gosaba tukumba masio nsabe kwa niaba ya bande ayatogo tiga senke omotongi nyasaye Yesu Kristo no muikoma chanu tuachira senka yo yumto bonvas yobero korara otigiro morugi ore na abane bimwerere Nyasaye oyo kwarendete penchamini ekarongi na ararite koba kurwa sense yabongina rume ni chinjira chionsi rambura koboko kwao kwa bene gwokolio kuliko bwanchano gwokolenda ababoraka chintakana ubasire chinsema chionsi karuchise michingi ya kocha so musbato yotigaire na yora ruwe mirobelie miya Nyasaye bali bagocha senjera ya bene ngani go baganetigo ita elinde bamusirie tato ito batanga senjera ya bene yeke mwike mocheno elinde Nyasaye enke yarorekane ali akwaniruri ya Bonivas abana atigire mbatabukie merobelie yunaende batogi gubo abatu achira ebyombe bichinsa mochonsi tuaretira magomba ito tigaba oigwa amasaba kero yomo asirietera Kristo Yesu motoria amen biamono sengenje chinsa bande na mogo saruti abairi nabasani nabakwani biamono samarita na rumomanyi njengwero ni makoyone pole omwana uri utigaire nigo oyo makoyone lakini bono koba uringi na rume ekare tole nere tole mu murominto none muswati ona maite boigo akona mu mwabo none kare mwana oyo bosongori asirete moto abanere paka nona alia se mirobiri ya yons biamono igo nkora ningambo yamono abairi balia bakorwa bangina omwana otigaire senke mangana twe mwako tokorera liria tuakwonera mangana ngana ke mwana yaje kurendwa ikora ningambo yamono biamono sana biamono dad biamono fato itoikira igamba yamono asogocha karibu sana na alego sabanga mbwataga ka grupu akamo igankorangeria alafu manya kwera nigente nabona alego saba chairman twabere nayo tenena gocha iga egere orete timu yao iga asobwango egere ngira nigente gocha se fata atogende ne meza karibu biamono munyakirgo bono maete chitimu chao chireta chionsi biamono fata matugo na karorire waikire abandu che atwanyo uri gochaka fata kware ko nganjira
singinche mwane binoro che ige bikundi bira tu atigairi Laus kubuli ndobo UMC Kitutu Central Ward nchena tige kero bonia arara fata ngaira masakarane ngai ngora ngakira ngateba tingo kora campaign ende yons paka naye niri boni nkomobe kanse manengo chaka group yali ane tena gocha Kima Salams Club na haro abatangasachi babo siko baikira vuna baikira tokore gento gete kemira gito rendo muna Katholikinde yoni metenga kiebinto nkire teiga oyo mo itoko ngakere simya gonde ngakwa igure kende ngomatebi yaya ngakera munyanja ngujwakera munyanja gonde ngaya karansa akeigo oyo mindoko ngakere simya gonde kaka junior gonde ngaya togenda ororo ngo jaba kororo ngo ikaransa kakie kiumbe poni aja kwa gutuko ebesa tukurire nyumba ngakibono ngo chagokora te ofada no manyete ni mete gas mna nkora so ntache tia mange eke
ndaiga mashabiki mete nare mabange sana singe mutatu etamabaga na pone no mundo gachira matanga everywhere so singe njoma etenga nkogenda dure Injengorgo Joseph Nyakundi siko mwento gichana korobo gitutu alingo koroka nyimbo igondo mutangasachi we radio ya Seito FM esiro yo mugusi ase lieta ngokorerega asiali ofisi onkoro kwa papa ziko the bad enyoni mwento gichana Mr. Correct korengeli ngo igumuregenteke na intwe ntageta kuirari bagali sinini ndairaneria amashabiki onzi kwa chumura otige welfare mwa participate buya sana na ntukuru ali seri na boto bayigwete buna mawoko legazi tunawashukuru sana na ndengine libageri na nchengine nelia bakubane be radio ya Seito FM wasogo twali bagakuru Boniface agakwete eto kwendete toiriria boga free ne radio yo kumutangasa lioka paka lera nande toikira egento kenda bangwana ba boda boda intune radio we recognize you so much kiaregas mwakorete negasi engi ya mono naro yo minto moneno itubwe radio le goika kurukunga Caroline Buoturi nere head of the radio taigeti na tumwogo Eldoret ya liko ramangana waves ngagichura abantu atwakwanira abantu buna mama yetu mutambe intwase welfare ya Seito FM ekere member ya asiri na ndipo sukumbo yo batabanga tu waka na 300 igo badi chirichi aru etu so nona ye kura kunwe na bokoreta ebese yuntaraji gukura kabisa gare abantu baminto bare romote nilibwa e welfare ya Seito Association. Urina akabeire yagera twacha iga twensi totebenga pola se family une ready ya Seito FM twanje gusira ebiombe ao na umugusi bwensi asabeta na Boniface no yo moitorenge asenge nchiwe chinsa igo twacha iga tubwate ebese ya Seito Welfare Association ekiombe kiri gusira chinga kichamabe eline tokonye family ya Boniface turuchina bakebatigarete igo twacha ntake tokorege nteke mo iga mashabiki onsi pina bali bonse bwato moyo buwanja
gokorera igo nkobasaba ng'a tiga twanjane chingaki chionsi koro chiyo minari buya kwara mukwania kwabokire Tutembee kwa haraka kidogo. Tutembee kwa haraka kidogo.
Tunasimama nyote. Tunatoa heshima kwa huyu ndugu yetu Boniface ambaye ameaga. Kama wewe ulimpenda, basi toa heshima yako kwa kusimama. Ninakulilia katika angu, toka vilindini na kulilia, Bwana, uisikie sauti yangu. Sikiliza sauti ya dua zangu. Kama wewe ungehesabu maovu yetu yote, kama usingeheremu kati yetu zote, nani angesimama? Kwako msamaha ni mwingi, na neema zote na fadhili. Kwako Bwana ukombozi wasidi. Nimemngoja Bwana na roho yangu imemngoja, neno lake limelitumainia. Tumuombe sasa Mungu wetu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia endapo kwa Baba, utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, utusikilize. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, utusikie. Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako kwa ajili ya huyu mtumishi wako Boniface. Tunakuomba pia uwatazame hawa watumishi wako wanaomboleza, uwape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Utujalie sisi sote tuliokutanika hapa, tukutane siku moja na ndugu yetu Boniface, mahali ambapo machozi yote hufutwa. Na tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Ndugu na dada, tunabariki mwili wa Boniface. Na ni kwa sababu gani tunabariki mwili huu? Sababu kubwa, katika maisha yake alifanya mengi mazuri. Kwa yale mabaya yeye alifanya, masikio yake ambaye yalisikiliza mambo mengi sana katika maisha yake. Tunabariki mdomo wake ambaye ulisema mengi. Tunabariki mikono, miguu, tunabariki mwili wote, kwa sababu mwili huu ulifanya mazuri. Na yale maovu mulisikia. Bwana, kama wewe nani angeishi? Kwa hivyo ndio kusema Mwenyezi Mungu haangalii yale mabaya ambaye Boniface alifanya. Mwenyezi Mungu anaangalia tu yale mazuri, vitendo vyake vizuri. Hivyo vitendo ndivyo ngazi yake ya kupandia na kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Mungu wetu,
Mungu wa maisha, Mungu wa upendo, Mungu ninyunyuzie maji. Wa mateka. Angalia mateka. Hii nyororo. Kila mmoja wetu amefungwa. Tumefungwa na shetani kwa sababu tumeyafanya maovu, dhambi nyingi sana. Na tumekuja hapa kumuomba Mwenyezi Mungu akate nyororo hii ambaye shetani ametufungia. Akate kabisa na ule moto wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu kila mmoja wetu sasa hapa unasimama juu ya kaburi yako. Kila mmoja unasimama juu ya kaburi yako. Na katika somo la kwanza utasikia kila kitu kina wakati wake. Na wakati huu kila mmoja wetu utakufikia kwa ghafla. Kwa ghafla. Hata sasa hivi unaweza kuteremuka chini ya ardhi. Kwa sababu kifo kiko njiani. Na wewe utaingia ndani ya kaburi yako pahali wewe unasimama. Kwa hivyo tunamuomba Mwenyezi Mungu. Wakati huu tunaomba huruma yake kwa haya ambayo tumeyafanya maovu kwa wenzie
na kwa Mwenyezi Mungu atuondolee. Na hiyo maombi yetu ya kuomba msamaha, tutasikia wimbo huo wa kuomba msamaha, na wakati huu tunaomba msamaha, hii nyororo itatolewa na Mwenyezi Mungu. Najiona mwenye dhambi, unihurumie makosa yangu. Mungu, nimekuja kwako, unisamehe Bwana, unihurumie makosa yangu. Mungu, nimekuja kwako. Unihurumie makosa yangu, nimekuja kwako, unisamehe. Nanyi pia ndugu zangu, nipate kusamehewa. Nanyi pia ndugu zangu, nipate kusamehewa. Unihurumie makosa yangu. Mungu, nimekuja kwako, Mungu Baba Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amin.
Na vile muliona wakati ule tulikuwa ndani ya dhambi, shetani alikuwa ametufunga sana na hii nyororo pengo. Kila mmoja wetu alitiliwa na shetani. Na kwa vile sisi sote tuliomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mnaona sasa maisha yetu yamekuwa marefu tena. Mwenyezi Mungu ametuhurumia. Maisha yetu tena yamekuwa marefu. Tusiingie tena ndani ya dhambi.
Boniface aliaga dunia, tunamweka kwa Kristo Yesu Bwana wetu aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba umweke miongoni wa watakatifu mafuta matakatifu, aishe katika ufalme wako milele na milele. yetu katika Asante sana. Sasa tukee. Kaeni nyote, neno la Bwana limekuja mbele yetu. Osoma gwitu kurwase egetabu kio Umurandia isatu tuchakira yemo goika isano na ibere. Kera egento nkere nekero kiaye na iga inse yerio bankere egekororeka kere nenga kiaye. Nere enga kiyoko iborwa na eyogokwa. Enga kiyogo simeka na eyogo simora ekyo yasimegetwe. Engaki yogo ita na eyoko wenya. Engaki yogo tagora na eyoko agacha. Engaki yokorera na eyogo seka. Engaki yoko bokia amagombo na eyogo tenga. Engaki yogo siarera amagena na eyoko sangereria. Engaki yoko boania na eyogo taboania. Engaki yoko ria na eyogo siria. Engaki yoko agacha na eyogo tuguta. Engaki yogo tandora na eyoko barera. Engaki yogo kira
na eyo ogokwana ring'ana ria Nyasaye ya mono ase Nyasaye. Ogosoma gwa kabere gokorokorwa ase rirube rie ritang'ani ria Paulo omotomwa ase Abatesaloniki inye tochakere omostari 13 goika omostari bwa 15 korende baminto titorigeti ng'a timomanya amang'ana igoro yabo bararire mobaisa goichanigwa buna abande abatari nogosemeria naki onye twegenire ng'a Yesu nakwete naenda akaboka nabo igo nabo bararire ase Yesu Nyasaye nabarente amonere naki aya twabatebirie ase ring'ana riomonene ng'a intwe abatore moyo abatwatigaire goika ekero kiogocha kwa omonene titogotang'anera abwo baikire korara ekiagera omonene omonyene naike korwa igoro neriogi rie ring'ana riogochi Nyasaye nabwo bakwete ase Kristo nababoke ritang'ani erio nyuma yayo intwe abatore moyo abatwatigaire ng'a tobogorigwe amo nabarabwo gochia ase amare erio torototera omonene igoro gati nabo inatoba amo n'omonene botambe ase ayo Muliona ile nyororo ya kamba. Niliwaambia ya kwamba kila mmoja wetu amefungwa na shetani na minyororo ya dhambi. Tuliomba sana, tukaomba msamaha wa Mwenyezi Mungu. Muliona tena ile kamba ilinyoshwa ikawa ndefu. Ndio kusema Mwenyezi Mungu ametuajilia maisha yetu yaendelee kuwa
mapya tena marefu. Sasa hata hivyo, hii njia endapo kwa Baba na sasa kila mmoja wetu ana maisha yake, na kila mmoja wetu ametafuta njia yake ya maisha, njia yake. Na hiyo njia ambaye kila mmoja wetu ametafuta amepotea. Mulipotea. Lakini yule ambaye alipotea akapata mwenzake, akamuuliza, nionyeshe njia inaenda upande fulani, mahali fulani, ukaonyeshwa hiyo njia. Lakini yule ambaye alipotea hakuuliza mwenzake njia endapo pahali, mpaka sasa anaendelea kutafuta hiyo njia. Timoi chana ase chinkoro chaino mwegene Nyasaye na inche monyegene ikiagera se tata mburaro menyo bonge onye talibona ngana batebinga nguchando ko baroseriase na konda agenda ko baroseriase ninchi chanende eriase inde na inu monyara kobo kuranda bana sankoranda mwaikire kwa manyenkira Thomas akamuboria omonene tutumenyetia sobachia na kironde tora kwa manyenkira. Yesu akamwiraneria ninkenjera ninkekene ninkobogima onde toyo urabwego chase tata utatika gwetera sende onye mwamanyete nche nanga mwamanyete na tata boigo kuranda bana mwamanyire naende mwamororire. Filipo akamuboria omonene tuoro kitata eritoisanike. Yesu akamwiraneria Filipo na abale neno matuka ya igonzi na inu tumurara tata ayondorire ororire tata na kirenda batara ngatuoro kitata tubwile na tinga inche igondeme ya tata na tata nigarime yane amangana ya yanko batebya nemereme yengo kora tarinche nko yakora ntatole meyane neroka kore meremeye inyegene ngainche igondeme ya tata na tata nigarime yane kamora nyegene yamereme yengo kora ngamonya kora menene kubweye kyagera ko yanda ndase tata bakume yo mwana kende gyonsi morabe go sabatata sedetariane ngabake ayuma iguri naramangana yo mungurete Yesu Kristo. The scientists say, by their understanding of death, scientifically, death is a disintegration of the atoms.
ekiagera omubere oito oyo kero mabwate is a mass. Earth, soil, it is a mass. And this soil, this mass, is nothing more than the atoms. So, death is a disintegration of the atoms. However, togo jase theology amangana bona ringete Nyasaye na intwe twate bayaya ogo kwa nogo tiga na kwa mobere no moyo. Ogo tiga na kwa mobere no moyo. And that is the theology of St. Thomas Aquinas. Death is a separation of the body and the soul. Then now, tuamanya korua tuagenda komanya what is life and what is death. There is life and there is death. What are these things? Life is God. Obogimanya sai. Mungu wa uwema. Mungu wa maisha. Mungu wa uwema. Na uwema huo ametupatia tuishie hapa duniani. Uwema wa Mungu. That's why we say Mungu ni mwema. Kila wakati Mungu ni mwema. God is good. All the time is good. So, it is that goodness that God has given us. Uwema wa Mwenyezi Mungu. Goodness. God is here. Nyasaye na ara. Nyasaye se ko batari ya ntoko wa moyo. Tuamanya kurua tuagenda at the beginning of time. Why did God create us? Ngikia grata Nyasaye gatotonga. Tomo manye. Tomo digie. Tomo manye. Tomo ererie. Tosazoke nere. That is the end of Boniface. Boniface asazoke na Nyasaye. Nyasaye kamutonga amomanye. Nekera mumanyire amwanche. Ekera wanjiro monto nkiuka kora. Mongino no nyanjite. What is love? Onya saro bwanchani. Onya saure moyo. Oba moyo buno bwato ire no bo moyo bwa Nyasaye no bo bwanchani. Nyasaye to iro bwanchani ngatwanchani. Igodende bana kwa goteba ekere twamanyorire Nyasaye oyo. Ayo mugakoria ekere kwanyora to musubati orinjeraria. Na komanyete ya ayenkwa momanyete ya
ngiwakorete bono ugataka gukora ki mugakoria ugataka gukora ki ugataka kumumanya ngwamumanyete nekero kwa manyito ugakora ki ngamwanja nekero kwa manyito ugakora ki ukamwira gujuka mawaira liko makorera finished arabu mukaba no magoka nere uzabona. We are trying to find God. Where is this God? Where is this God? There Ntwanya komorora, ntwanya komoiwa, ntwanya komorora. Ngayaka ruyu. Oh! Jesus alisema ninaenda mbinguni kwa Baba. Nitaenda kumtafuta juu. Akaenda akamtafuta juu, huko juu kila bahari.
sababu hawajui la kufanya. Nyasao ne vabiri kiagra tibamanyiti amri ya huruma, tuhumiliane. Alipofufuka amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Mara 3, amani iwe kwenu. Vitu vitatu basi ndio maisha ya Mwenyezi Mungu. Vitu vitatu basi ndio maisha ya Yesu Kristo. Alituletea maisha ya upendo. Hata hapa kwa bibi Bwana hawana amani, hawana huruma, hawana upendo katikati yao, hakuna maisha. Wamekosea Mungu, wamekosea Mungu, na Mungu hawezi kuishi ndani ya dhambi. Ndipo ambacho amekufa hatapata kifo tena. Shetani ndiyo mwenye kifo, ni yeye ambaye alituletea haya mambo yote ambayo atanganywa kila wakati. Simuliona ile kamba? Tunatanganywa, tunaingia ndani ya dhambi, tunatanganywa. Watu huu tunaishi, tumuombe atupe ile neema ya kufanya mazuri, kwa sababu vitendo vizuri, vile vitendo vizuri Yesu alifanya wakati alikuwa hai hapa duniani. Na huyu ndugu yetu Boniface sasa, hiyo ndio itakuwa ngazi yake ya kupandia na kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kila mmoja wetu sasa tumeajwa na huyu ndugu yetu. Sasa vile analala hapa atuambia ukweli wa mambo, lakini hata hivyo Yesu mwenyewe alikufa akafufuka akatuambia mambo ya ukweli wakati
ambayo ulikuwa umeifanya, na sasa hayo mazuri ndiyo magumu. Sivi nguvu, sivi kuwa na ungumu wa kukataa shetani. Ngigeko wale ntunto gotama kurwase shetani na we give in to shetani, kwa hivyo natuangusha yaya enema ya Nyasaye ni chinguru ili Yesu asarityo kwa chando tuli nero, kuwa na mashaka, kuwa na magumu, kuwa na mambo yote ambayo yanatusumbua, hayo si kitu ya Yesu Kristu ndani yake. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu kila mmoja wetu ajaribu maisha yake yawe maisha ya amani, upendo na huruma. Tumsifu Yesu Kristo. Watatu ori kutukuri saba kule olinete igore saikaransta sokuri kwa Nyasaye tata mubwike gima kurarune kwamba gima nabaku takatifu kubekwa mukwa watakatifu kuruswa kweiwe. Kwa vile mulisikia katika somo la kwanza, kila kitu kiko na wakati wake. Basi kila mmoja wetu amebakia na wakati wake. Mulisikia Paulo akisema msifadhaike, na vile somo la tatu msifadhaike na asibali bayikire kurara mabe muna abantu mutabwati kwegene kondi wonsi nga Yesu Kristo kyogo cyo kwaye wakabere ekara naenda go cyo koboki bari abayikire kurara abayimukerede go Yesu amareigoro asibara bwikoro totero manine goro gati Paulo ateba muna moigora mangana yaiga kusema wakati huu ni wakati wa kupeana pole sana, pole, msifadhaike. Na somo la tatu lilisema msifadhaike. Mjue ya kwamba yeye ametutafutia nafasi huko mbinguni. Yeye ameenda twakirimbia mono Mungu wetu, Mungu wa upendo. Fanya uzuri katika maisha yetu. Bwana twakuomba utusikie. Bwana twakuomba utusikie. Togocha bosio abakristo banne. Egerengana ya nyare konyoro bomenyo meyito etunchole
biamona seng'encho ekegwa kiobogima titoragokorera kende ekere ekiya ekikegere tototigete tore moyo biamona ase eng'ana yao twaigure tigetokonya ase chinkoro chiaito ebiombe biria apo nibesi abwate namona ase okogendi epigipigi bonsi abakogendi chipigipigi obarende ribaga riri riatigaire onyare koba gokorigia oyo orabe ribaga riaye nabo igo nabari bande ba Salam Club ase ekima monene ono barorera amabera erime eria arenge gokora ororo ende ochore oyo ndanyare gokora emeremo munare gokora nase ebiombe ebingari family yaye nero boigo monene ono otere na monero techecherigwa muna abande bagochecherigwa onyare kobaga tao barende norokini rwao batugeke mbakagere kwa batigire mari gatwaretira asore monene ono tororera amabera ekiagera naye kwa moirire ande twamanyire ng'a toche kumira otoiwe asa oito muya pia mwana monene gwatoete keuga puni basi tatone kwa murangeirie tueke family yaye Nyasaye kuba gosoka kuba goso monene kuba gokubarienda kirenga kina kerekero munguru otoiwe achenta ase Nyasaye niyo tokweranera ing'ambia mono abonsi bachaka bakubirori nigo togwakera ng'ambia mono ase eng'encho kwanyara kobaraba ikabia kobakogenda nigo togosaba onyare kobarusera ebigochanchera banyare goikabia omonguru otoiwe nabwate eng'ana eyemo ase abana abaiga b'echipigipigi bari babere bakongendia kero kende bari gaiga bamanyite kero ndinete kurumaiga ninke nkobe ntereba wikabu ate machikane amaino ngoteba naende bakonyugwera anko batebi moro chimunande iga mubosogo nkora tikoba kotubonkore bwoka ine mubosogo nkora bona gende nginche kene ngora muntu yuro chimunago chokurwagu mwaeri baga
naende ngachanga twade kirenge kemo abana ba mitwiki piki munya bire njekere ngogendi kune piki piki ngoli y'umuntu ogotirake ngamuna mugako bwata abantu umwana ke kali ka ta ngendi piki piki ngwanja yankutene ta koba ovyo nakalengereti abantu baye nyumba alia abwentu kulinda igono uyu paka bu muntu kubati amachiko gari atinene kurumagega tigango te bitakwete egintu kya mokonyete ni helmet enjera wete na sa wete gocha gatwa munyoka tugo nkorengia igarenge sibiti na kero kende umaete amashini ya iga tari korengereria nayo korengereria na bagotwara a technical problem na ba e break la crawling speed ikorende bono ngotebya abana babaminto after pride is a fall ngegente gego cha so obwanchi bolia igo kwa utaratibu kumanyita abantu mbaro bagweta kumanyita unobogoriti omuntu magega na kumanyita ikigari nkiro. You will not waste time, lakini naende ma no chobo muntu kumnyokie pikipiki buya yule ambaye anakucha drunk and sometimes rogo tulinda kulinya sago tulinda naye kero kwerenda iyo gokonya abantu bali bayiseire asoko gane kisabari kyabo igombu ya Nyasaye tigabalende asimugweta nani Nyasaye tigabara abara mokya mato abayigora mato abayigore menwa nenkoro ye ininya rokobe nkore nyororo iyo Nyasaye tomu ya tata yibwa mabira mange ngosose ni tori ababami to iyo kwenyor ribitoki obasese nine kegu kyao ikyamabira ni kyomorembe iri bagenderere gokora imirimo yabimiya bunayo munyene ogenderete kubakorera twasabira yonse ko bakristo amina bone ngakiye yesadaka abami ndotigambatebye bone fazekera ringene inwe abanda story ntwa mumanyete onyo ntwa mumanyete lidi aringe moyo eburiga nkwa mukonyete kendi
andi kusingwa mumanyi usingwa mokonyete Abakristo baria barega kurujumia chiana chinde moiche batano iga kiagereye ngoterere mukaya anga wakolere bwango no mwana yuti oria nchuanga motokonye gusangiria sadaka tachaso bwango kujeni kwa haraka mukaya tenena obosio abamore korbosia makolete sadaka yeno boja bosio ogotenena kwalete sadaka ebibeke rombira nata baba Kristo banne oyo ndo oli moino moesani na alego sabo yo mati ile go chirogora alianga na para koseba bereiga tubekera gotera wa sadaka na togenda subwango omwana ikisani birabwa to yonda mokonye tusimame kwa kutoa sadaka, tutoa sadaka kwa haraka kwa sababu ya wakati, tuenda haraka na hata wale wali kurubosia mogoja bosia biamono ase bali mwacha kirego cha biamono biamono ase bali mogocha esadaka okoimoka kwa leta bosio koranje Kinago teba biamono nindoche tuachire buya na bali bataracha tema kwangwa togende bwangu toke sadaka yangu he Bwana okay, sadaka yangu he Bwana, uwa unanirinda, nauliza nikupe nini?
mukobeko okoboko igoro yugo sangereria korore Angamuke natoa Nsokorane hoya Wali mwajete kusangereria ali Mugaka nari gusaba amajaria na boko biamono sebaria momanyete buna dogokora biamono ekegene igogo kerua egeronyo ore bisio kore ne ekegene okorugo jaritari egeronyo ore bisio na boko bwati abo turumboka bono mokonya konyegera igo buno mongino ya jakire buyayiga Oleta Ingawa ni kidogo Ngake ekegene go keruna moyomo egero tonyore bisio tajabwango biamono asenyange yomindo bone bese biamono sana na ibarorire mwese na ibarorire asanteni sana mubasidi kubarikiwa mbarikiwe biamono sana biamono sesonewa biamono sana
Pia mono sana. Kupokea ingawa ni kidogo. Asanteni sana. Kupokea ni kidogo. Pia mono. Bia mono. Kuna wengine tajabwanga ke baba bia mono nayo nyoli bisi bia mono. Sasa tusimame sisi sote tuendelee na misa. Na waomba sisi sote tusimame. Salini ndugu na dada, ili sadaka yetu ikubaliwe na Mungu wa Mwenyezi. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, ubariki sadaka yetu ambaye umetoa kwa ajili ya huyu ndugu yetu Boniface ambaye ameaga. Kutokana na sadaka hii, upokee roho yake na ubariki mwili wake ambayo tutayaishika siku ya leo.
Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu ni mama wetu. Mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa unaishi na kutawala daima na milele. Ile sala ambaye Yesu Kristo Mwokozi alitufundisha tusali kila wakati, hasa wakati wa majaribio. Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tungoje kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, ila tu imani ya kanisa yako, ulijalia amani na umoja kama yale mapenzi yako, unaishi na utawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe ndani yenu. Tutakia amani ya Bwana kwa kushungusa mikono. Amina.
bweka wateba bo Sara yo gwekeya gweteba ndejero musalio Yesu nyasao monenone aigura salitali goro neturekira sole ngogosasi mainde na wanjira nengoro yonsi ningoligati no wekana oija sende echine chingaki chiokonyora kum chinga kijo
Nimesema familia, familia tafadhali, familia tafadhali. Pone besintu amwanjite kole ne Nyasaye omwanjire mono. Medamara Medamarage Bwana, amedamarage, amedamarage Bwana, amedamarage. Tunamwaga mwenzetu apumzike kwa amani. Nasi tukitoka duniani tutakutana naye mbinguni. Arare salama. Amedamarage Bwana. Wanongokolera tole twakolere amedamarage mogotona na muri ligota bosimwezi ligera bosimwezi tuangalie ile tarehe ni twensi Biamono. Ngiro moyoye. Ige sherehe ya ansa. Ige wiki ne sherehe ya igoro na Bwana
Kolere biya. Togo taifadha mbia mono. Aseke ngwanso kemisa. Na samaranda. Hakuna chinkoro cheito. Ebikundi mbalimbali byalengene program nabo igorende twaratika turanyora ring'ana Nyasaye naende buna fato itato somiri buyaiga naende buna sabire na arorire nonye nerire yatenenire ndia machikore to bwoba nabo nare gusaba ng'atoira nari ase tware egere tusugume kera narorire abaminto bagambi baito buna diuki na mororira elikiabuga na mororire gaiga na abande ntarara buno mweshimi wa PUC na igunchirare yo minto momo imokobori aba seneta na igunchirare igorende na abande ntararora nabo igo na Cynthia nere na mororire noara ibono abagambi na abange bachira na ende karibu tubwatira no moyogoyo iga bono nigo nare gochikorangira yo minto obwate gepindi keria getabokie kuruorra toera litukune chisection ibere iga tumana kogenda sa Redite yo mwana koigwa matangazo twakana. Mugando moneno chira se okore mienka ega ya Boniface tigamba kwani ngaboirire Nyasaye no muya nechinga kichonsi igo ntete kwira libageri elinde nyare ko bango barentera abasani ba Boniface anene kurwa radio vuna 102.0 FM no nyene kero abararia bakunyagocha gocha bosya nabo igondo chinga omunyakiro go bwa mashabiki radio vuna 102.0 FM nere no arega ntete ko mwali bagango chale linde atolentera nene enyombelia ime kabisa ase Boniface alenge inseli abuli radio vuna lakini ontara korabo tete korra abasani abategereri ba radio vuna 102.0 FM bara sumuganda ase deke yamo igatote nene gatoimokia maboko igaso kwa mulembe ukutigo mulembe asinka ya maremo tangondo banyare ko bagotena sumuganda
nyokomete no motegereri ore no musani o Radio Vuna 102.0 FM utenene iga toimokia magoka abere iga elinde tonyara ko batuko batigero muremba. Asante biamono. Basi bono ntara barenta bararia ba Radio Vuna 102.0 FM ase kitageka chinke igontegete ko muarigania omunyakiro gobwa amashabiki ya Radio Vuna 102.0 FM ase ngencho yebiro anyara ko bakago kwana kwa niaba ya mashabiki yonsi. Biamono muraria se kwangari baga nenturambro ko bagweto kwengora hoja soyo mintegeterere egeterere no muntu twabeto gosika mono asireri yaito ya Radio Vuna munande chairman na bwate una monitor na no muntu uri kubwatia machiko kabisa eri ogirita iyo na kubwa mono muntu uri kuchangira chi point wana ekero kuri wathe ngumuntu ya mayenyo orenge bieka oye kwanire bono tigamurira asinjira ngororo igankurirani oboke ndwa magombo na mabera mange nigabwata chinsemo chiabo chura na ane ekero twanyoli botingo yo minto itwanje tore kwero kaponi basio mwando ngobe iro korara pi poni bosio mwando no mosacho ore kwerigeria na ane ekera pogete mambie ya muri turia chumapira kagenda kwerigeria na ba minto kero totege twengwe gari ya mwakire na ya mwakire ya mokolire pi nebiriria tobika nebikuro bikabwatanse aigano abantu bechinsemo o abairi nabasani yona masabiki yona abantu bapota pota babwatu na mayanda mange na kurutu igotengana igendagira na toliteri ko bwatanda pi eyagerira abantu abankuruchinsemo nyechiense bachirage gakoro kuruko boko kwao ko moeri bakotenga poni basinya sakurarire byana kubwamo nabantu babo yasaba tu abatatire na tabatiga pi na batu aro kwegana ngari tukeni mambaro na ina gochenga haleluya amina kero ryo kabara kora maya komenta na ya ba minto bonsi chiama tene chirani to batebinga poni basi omwanda yatakwetia yo moikoro moyo re na kubugama no tiga tubwatie bikoro buna renge ase chireti a chiabire chiko rirege kogenga poni basi omwanda omonto ore kwero moneka yo mwabanyo robo kongutari gotigara maigana kubugama na ase chireti no monto ore gochangire michatara mono ngaigo stura rusio masemi buno yo ka kulipota ni muru gwato ngoro chinseme chiga chabo churangu nendege nkogenda ninche obiero magose nero yo nyamuku moigwa kwa niaba ya masabiki na ntu atebire pole. Asante. Asinge nchwe chinsa na bunare kuarigania mashabiki onse anyara ko bakago tenena lakini asinge nchwe biro enyomba nereri yarenga ime kabisa ya Boniface bakorunga smart timetinga ibale smart Salams Club nga ibale monyakiro gobo asinge nchwe biro nereri metenga abantu baito igo bagotegerera chi radio chonsi igo tindageti gobeka abantu baita ase pare engote asinyunga nga yako nacha atenene moina igo ntagete kunyara ko bana inde ngo konya chinse linde meruberi ya Boniface nyara ko bageko genda so borora igo enarigania singe nchekene kilabu aringe keime kabisa kire inse ya Radio Vuna 102.0 FM elinde ntete kunyara ko bankwa umunyakiro gobo anyara ko bakago kwana se edeke ya moyo kaiga kwa niaba ya bobonsi igo mashabiki ya litonsi abande ndete munyara ko ba moko twaro twereru and bear with us hasinge ncho ye ni abantu bachasa matanga abaigana ubeke ombe ya Smart Salams Club ase oyo minto omwando arenge muna omuliki omoke omwando arenge omuliki omoke bweke ombekeiga bono ekelongo chigokora na bongo gania omonginoye atenene gochaga iga egere nabo dia saberete nabako boko boko igoroiga bono asenge njorende yebiro twabaira na irimbu yamono na ndembu yamono asokotanyara libageri. Asante sana.
Asante sana mbia muno sana mashabiki aitu asenge nchwega asengia na asebali batanyo libagari ugutena ntete gotebanga egento kire kiengencho asamatanga nyasao manyene ukobekere tikinga ngwa sangete na bamino chinga kibunechi asenge ncho nturigo cha matanga so kweorokia korene Sukuma mama sukuma akasaliwa Bonifasi egetere Bonifasi no mumura wabamura mumura urarire kitoratebe Nyasaye nabwa tumoroberio Bonifasi ochire ayenga yora atoke ekere Bonifasi atanganire ayenga igosora atoke etarumbete rabuga boniga ngayora atoko teneine gora atoko gwake merangu y'abantu gora atoke go gotengenya reso ngayigosora atoke kore ngore nene oche se family egeterere tiganya sae abagate mungi no tigairaria mamu mwabe geterere na babu mwabo ngakaro basubati bali babere mamu mino imo bwatere koboko ndagerara ali takori ndagera nyinge kwa manyanga imamare kiagera geterere bono taiyo omungino imo mochunge buya abasesenie bantu baminta mashabiki ya Radio Vuna na mashabiki ya Radio Chonsi yento na abasabe makweli talibona chaka na arona ndi ine process chikogendera kumuranche tosoe chi welfare chikonye chi family na ndi chikonye abantu babere bagosero na bamwabo nche gongoro kwa Franco kuyo bali banchete bakorandukanga na mbartisa mugongoni ngachete goto yo mupira ko Radio Vuna gaterero urarire nero tu agatogirio mupira nere ngakinera agachira ali kerengo cha daracha gate nero goralia onya gontenga frangi korate bango eyemo ibere isato okanire egaterero urarire Nyasaye tigabe nainwe kertoro umirane tegerera chi station cheito chibao bosemia oburagere tokine Buna e community chikura chiachire basaye baminta boko endi chipikipiki na basabeiga somo yo bugwancha mutu arobo semia obuya abantu bali bako batenga togende umusafaro ka kikoko genda ligeri omwana omino moko genda nere gochibosinga mbiale kiagere singi bya mocha chiriago kwa nchigokonyo bugima bwako siasa ngochere na ande nkoerere siasa ne yeri tukelimo lakini umanye ubugima bwawe ngayibora abere pia mono tiganya sabe na inu. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele ngwarera igarende no etora sama betaribo aba ukwana nimbari bare moyo Father Jeremiah Matogo Reverend Sisters Mukatkista ne kwaya naba Kristo bonsi pimwacha gasenge nchwege terere Nyasaye no muya
Bwanchi toyo mino abogo twara ligenda liligo chiasale taribo. Asante sana Father Jeremiah Madogo. I'm happy to see you. May God bless you. Na ndagendera komente miake menge. Yoko toranderi Sister Gladys pole na wale sister ambao wamekuja pia kukupea pole. Pia tunashukuru. Nyasaba seni. Yes, nabakwani mbuya muri tadura kwana niga. Yes, mbuya muno sana nchengoro kwa Samuel Mose kurwa Radio Vuna. Ngora arito moro etu inyore na ndende department ya marketing. So ntogo twara mange nchitingo twara mange ekogera twabere tugusanga mange sana iga kurwa sobe geterera ntwarenge kemambia na neto ikira tigato debe nga twensi tigato arobwanchani na twensi ko toika tigato benge sabali yo akegetere nere eya unga kirabe ikina kiwe swali otegero bori ekero kuye bori igo na bora nyori chibu esinga kimuna chikosuka mbuya muno sana nasa tigabe na numo Roraria sense moye kamera Joseph gako balentera chigosoli nenero ko ba sense moya mangana a videography ali Radio Vuna 102.0 FM tigante benga litukeli gali alenge litukolia bene sana asende karona ikaga asenge ncho father kete madogo gose matogo omweli ekaro tu merane tenere igarenga sa matankanka kweni umuga minto negeterera no arenge so daboli engeli tuko liambera ligeni kidogo na se togo cha komera na nere nende na sa matanga yo kwenyengo egeterera igo I think it's a unique day as ebirengera libiane na bona alirengera iri sana lakini oma nyasaye nero manyete sababu ya kira lingana na ende nero kunyara kobaga kurwa obore mubwekene umo managing director ito no arenge ga mapema chinsa cha mambia lakini asinge njemero beliende twabwate twale ko endelia ria se county ya Nyamira unyara kobaga gosoka igo andake amagomba ya nyarira koba kago ikeranaga na mtete mumanyenga muno murobeli ogendrete guruchaka igorenge live ali Radio Vuna 102.0 FM etwatene liemerobeli ito twatebanga tukumurerege terera century ya bene twabe kumoyego ye mase radio na gwetani abwo igorenge live ase Vuna TV esababu yene linga abana bali nabake mambi na mambi endengo kina kwenda se YouTube Vuna TV murobeli ino ore ntuli kunyurusyo na ende ndo kunyurusyo liyo kebe nga YouTube enyene ya sikiru nekitali ndo ikagere kokoreka igono na abana bali kero bara kine bako babanta banene na bakwenda se internet bali gere nga kya matanga atato mwabarenke kyagare garenge live alia se Vuna TV wetera se omutandao o YouTube tigatogendera gosabira na chinga kichonsi buna mashabiki abasani ba Radio Vuna ntwabeka namo ntwabwate line alia se studio line eligo ya renge eyo Lydia ntunone pini ntobwati igento twamutete yo gatutegete line elinda ndaka basani banyara ko bagotuma marigabo go chiasare line ini nyebwate igontete kunyara ko bango mwereria nende ntwabeka namo igabiye gatwaranga mongnori mamo mwabo egeterera nera ndaka se okomoreresia na tubata karoboti gakego tukunyara ko batokomwa buna nateba ndokuraria kirege twanyara ko batogokora asenge njondo ligokora sokweyorokia korende gotogokora asenge njobu ya boli bugosanga muna abantu abamo nchenguru kunyachai Brian ko gwanja ndoke Bro Bright igonde head of radio ya Radio Vuna 102.0 FM na gwetani ya bungo korentera murobeli bumokia chinsa inyo ka chinsa kianda Jumatatu kwa Ijumaa na bego na korentera murobeli bwabarai na magendero kilitukuli Jumamosi ense moya botuko wika chinsa isano ne mocha botuko tikanya sanya roko bagako basiseni Koraiga kabisa bakorera iga mbia
nyoro ko bwata gandu kali ka muno ria teba iga tumuriricie kwiri shabiki rito ngwakara ase simi ase redio ito na ase ngotegerera ari igorende twatebire pole bari mutamaitia kamana na kwa kaiga ntwacha ne sonteke kuruteli abwanga yara koroko boko igikiagera mumanyarani sonteke ta kora igoko boko iga oinara sonteke kuruteli abuga oibago chibabwaterana na kefa kamana mwese ni wasinga nchoko tonyora libaga nyasaye agendere aya namangana maya asenjera yowekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna asoro botu bacho botikere libda bada jeshi kubiro yabo bada liwa sebo ya bada kwa di karagwa baga yabo kwa tacharanse abasubati kubira bada ngonta keteko tibiga no bukiro bwa liwa bada baya senjera yowekiranu igi kasemese na ile chiweka cheza ikubicha barabokroba chekuru kolekis kubuoge Radio Vuna tusesenigwe